for one more ko ba ko na wode ade hwede to abandim se wonfa afofide di enimu juade ye no ye dwumayefo nyina da no so na oha wo mu no onsiesie ema wo mabusua bre no aso se ensem ahodo ayakuchire egu ye online portal no so adomonline.com myjoyonline.com ye de somo sanso ana kwasinsia so aba aye krado ene obase ya no ahunu se oba bebie ja ne sa ya no so de obonkrata ahodo no a aba no emu nsem ahodo bi ho no mo a eno so wode ebeto aso ama na se bibia akoso kama ewo eho nti nkrata no aba kwesi nkrata no aba ho amyad maba bedru ne guide mode guide ne daily guide mode pa Ghanaian publisher wa ha the new weekend crusade guide so wa ha the daily statement so wa ha ABC news the finder eti de bokata bebre na kasa wa adwa bokọ de o nyamia de nyamia se adwada so sai afofida esa de maye only say de ye nka ho dabi adwuma de se afofida nim afofida bia enim ye adwuma ne sa ne ye ne sa da wa hu TV so nche se ya ma adwuma o yaba ye ba adwuma ye de bia na bebe TV so ti ye som Ghana ne asom ye ma no eye adwa se sa hye ye biem o she adwada so ya adwumafo nyina da kese yes adwumafo nyina da kese adwumafo nso esu o yesu omusu akatua ho nsem enye ena no University of Ghana Media Foundation for West Africa ene ada ekwaudo bi kambo mu ye nhwemu bi ebetudwa ese Ghana nsamtwerefo ohwe dodo na akatua efri 500 cities to 1000 Ghana cities nyekora ba nsamtwerefo kro ye nya kokoduro ejina TV ni radio so ekuma abayumefo ayetwa muka 2500 yadane pande emaye yadane pande yeto ateso ye pam nkrofo ne yema 25 million emaye ono na oji 10 million no o koma de 25 million ma 25 million kuraba na enwa numbers 300 cities bi ho a emaye semtwe ni oji akatua ne bosumi akatua nya na allowance semtwe ne bosumi akatua 500 Ghana so jinam kuma obi a waje 25 million dada na aka nwanam 300 Ghana nwanam no kra ye no no na katua no ayepe so akana no tum the sacrifice ya sacrifice a sacrifice adwuma bia tumi ye oye kire enso ye nkobi ban penfo kan sem na emede a hungry journalist is a threat to national security. Oh definitely a hungry journalist semtreni komteno or ye threat at the Ghana your national security kura yeah so imagine say komodi mi na my exclusive expose bi yes na nipa kura fa no ho afrem say ajo mema $1 million in fact 100,000 Ghana kura I'll contemplate na $1 million na say I need to sweep it under the carpet yes baba kana bia say uko banking industry mu a adwa ye wo enhye de agu akwam se o so nya certain amount of sikabiansa na ya makwa ma de be bank yeah when you crab 400 million Ghana cedis ye or say your starting capital ansa na de be bank but I see be free speech ye mo bia mie bi it we be ko 2024 you say over 700 radio stations in Ghana you be hu ya be ko 2024 politicians say be bresa de go after elections na e prajam yeah aban we so ba no so be kwa no so agie mama no crofo no ya politicians ni be radio stations no ono be for political reason say the party and we ni amasa mama nyebe we dia kam kwa point am for so me survive ye mo ankasa mo yes because ono so the station I politically tainted into businessmen so person be associated with them it is 300 500 300 500 ade also kan wasem o man Ghana fa ne to mapani fra no no ojai na Ghana oh yeah manwesem not everybody should be allowed to operate media house in Ghana despite the free speech near the oh yeah because a hungry journalist is a threat to national security so ne kwa waso mo so me kan sasa de even crofo ye LLB wie yes na omo be kombo kola
mpanimfo ehwe so timi sone so choro so hwe me ye sone so hunu say we mu na se fata so omoto aso be ye wo mu bedi asem wo mayi mu no sa na we say ye so ye ye no ya hwe ne sa see it one be say bebre na esu achiachia na ye na mabo Adom online okay caretakers of Akufo-Addo Chebi Garden reject Professor Manso Professor Frimpong Boaten's Galamsey report on say nra ye nwa ba mabako wo joy okofie ho Chebi yes okay and one ne cousin baako Akufo-Addo cousin cousin and what say what say ha no na esi etu gala okay omuye no mo reclaim land ni dua grass and if you the grass na efepa na ma me say gate da epune ye no mo the excavator ebe wura fie ni and ma so atena fie 23 years now 23 years over 32 years yes hey enti no sansem no sansem nya no kure do say nya no kure Professor Frimpong Boaten o di asem bebo ana okwa wan twa picture prof famaye ni en refuse kro say about 2 years ago twa picture na Akufo-Addo fie na o Chebi ansa na mko reclamation na opani tumai fabra because picture bi no dey so because we dey asam kese that's a problem ma me ka say pani ni intro so say me ka so dey intro so ma me kan ye ye adwuma dia na say fie ho yes bobo chichi esu free so ase be ka say den chema wu ya nyi na chi also atena fie over 32 years exactly also say 3 years ago and also nya no kure excavator bi ama fie o e man fichiri honom tia se bibi nse da nkoyi ana ma me no ye damage control keke Professor Frimpong Boaten I want to believe say utwa picture asana me reclamation na video for Sunday release my okay on say asantemanwura opem so otumfo se tutu abebi o yes asanteman nyina wura no empanifo ade ne si adwakese no so no emfinsia maako aduonu nan mu 24 years yes enti ya kyerɛ ho nsɛm wagu abra na wɔde ne si adwaso enema ekoso enema waya amfinhyia aduonu nan mu nie de bepem bebi a opem so aduru no ɛho nsɛm kɔ ye Adom online a ya kyerɛ to and for the game to besanya 26 April 1999 abra na awisi ahene da sebre osebo so tosmi no asante mampohene ɛda ne banwa ne de ama otumfo osetutu ababio abra de si akonya so se na ne di nana kwakudua obesi akonya so na nkonya dia be ye otumfo osetutu ababio because otumfo osetutu odi kan we na toso mienu ya waba sa video no 1999 wa na wokumase e na abeka na meka cho se satam na oman hene kwabra sante kira de no a teacher di sabre no ye ka kire fa na ye ka omo ebom so kwa na atechefo na mom ko omo because abakosam 20 ti oman hi jo kasa abakosam de akire wo a enye teka kire no hobby ena woka it is a video for to benya hwe e wo adomonline.com ajo see anisa my friends bet my marriage will end in 2 weeks Azigiza Junior ena mpa ende ye omo bie mu kokan ya omo behu say ende ya so tumi so kora no bepem sam pempenso ya abusia ko adomonline.com na kohwe kwan ya wokora no akwan ya fa so kora no no ewo ho na so wafa adusia wo wantimi so na eso ma atamfo nya no eno so ni nyina egu ho daily guide ensu enie 50 students get burst scholarship. Baumia knocks NDC with data on 2 million jobs. It's Dr. Alhaj Mahmoud Baumia Swodi Kaka Emrebi Echubo se Nana Adom Akufo-Addo aban akreti enyuma opepemienu no or the whole data aba. You see, in this era and age, the data and science and a year juma. Baumia the data and a year juma. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia Fudi Ewa Hadam. NPP chairman Meda Asabke to hang a focal for a trial. Nana chases Al Jazeera over false report. Daily Guide. Ghanaian publisher. Major boost for rice production as AAC CSIR sign MOU. Gold Mafia. Presidency gives Al Jazeera 7 days to retract, apologize to Akufo-Addo. New DVLA office ready in August. Osubio okays progress of work. National Lottery Authority licenses Game Park Limited to operate lottery in Ghana. The Ghanaian publisher and so no. New weekend crusade guide now if you call myjoyonline.com. Akufo-Addo's Chebi Garden not Galamsey pit
as evidence exposed from Boateng report. AAC-CSIR signed agreement to support rice production in Ghana. Kofi Ataka Krakusi receives annual award at Maiden Iota Awards. Gold Mafia. Presidency demands retraction. Apology from Al Jazeera. Teacher Mante police children rapists for their selfish interest. Hey. Claudia Lumo dined with Muslims. IMO boss tax transport minister to advocate green shipping. Teacher Mante dear now say you say please children rapists for their selfish interest. Oh. Page 10 of the new weekend crusading guide. And this are in semi by just to take a few bites of paper no semua or tray later. Officer at the teacher Mante post within the Ayansuano district in the eastern region are allegedly shading the suspected rapist in the area. Even though the incident happened about 3 weeks ago, the police have looked unconcerned and always drove away family members of the victim anytime they visited the station for an update on the issue. The police have gone easy on the culprit due to a long-standing relationship he has with them. Mr. Akape, the alleged rapist, according to information, has become an informant for the police for years. And for that matter, the police are having difficulties in arranging him before the court. Mr. Akape say, "Brofo bebre ba aka nyina ne say, abusuya bi susu say wato wo mo de hye mo na." Yes. Yes. Na wato wo mo de hye mo na no, ebre bia na otwemi yense, ebre bia mo be court teacher Mante posifo ho. Yeah. Say wo mo kwa akohwese asem no wo de beto wo mo nim na kosi say wo mo kwa na posifo apamo abusuya no. Ni nyina ne say Mr. Akape wo ye informant. Ono no obo posifo amane say asomasi ayeboni say mo nkwachi hwehwe mu nti esan sa di bre no nti no wato obi mu na ama mpanimfo kora no atu na jeje mu ti abusuya no ko kora no a na o mapamo mo say hia ni asem saa enye ne ye ka owura dampare chami anim osana we de nyamna be sisu bi teacher Mante Eastern region Mr. Akape te mienhwem ye hunu prayer ewom nti wo ye informant mpo a kire se woto obi mu na e wo so wo fa ne hudi ana yenyaa no ana nti IGP we de kohwem why so ma Eastern Regional Commander na wonhwem informant de eye eboa also obi aye informant ma police for our own safety but ubeye informant na se na busuen ekesa na tie se ampara sampa uye informant ni pa boni sem sa atachire say dia na ne entwaye owura George Akufu Dampare doctor me pacho munhwem na yehuru sa ampa teacher Mantefo etisa rapist yi asem so na mo fa do kore ento ba bia eda adwa em say yebekwa ansa quick one the Daily Statesman. Akufo takes on Al Jazeera over Gold Mafia documentary. Jinapo Akufo clean in anti-Galamsey fight. Austria and Ghana boost ties. Ghana Hydro Board urges to develop drainage master plan to address flooding. Okay. And the necessary. Say no so to say baby ayiri. See when baby ayiri. Yes to anwumre kwa de chena kwa mu atwe. Baby ayiri. Baby na de yanka ne. Abusia ye kɔ na ye fia de ne ye kai wo se asebi di kan ho ho ye yifri mu onye ye wo de kɔ hye himfa asebi di kan beba na afa ye de agokansi abrɛw na afa ye de ahosepa brɛw na se interviews ahodo bi atena se ne ye twa ma clean asa na kwasinsia asa betena se na mpensempensemu atwa so medin dia no kyewa badwa se wa kwasinsia na me ne ye na ye da ye ho abatew na asemi di kan atwa so